Приветствия и прощания. Salamlaşmalar ve vidalaşmalar. Хорошего дня. Gününüz yaxşı geçsin. Хорошего вечера. Axşamınız yaxşı geçsin. Хороших выходных. Yaxşı istirahətlər. Спокойной ночи и сладких снов. Gecəniz xeyrə qalsın, yuxunuz şirin olsun. Желаю тебе хорошего дня. Yaxşı gün diləyirəm sənə. Было приятно поговорить с тобой. Seninle danışmak hoş idi. Надеюсь, мы скоро снова увидимся. Ümid edirəm biz tezliklə yenə görüşəcəyik. Передавайте привет вашей семье. Ailənizə salam söyləyin. Мне пора. Mən getməliyəm. Позвони мне. Zəng et mənə. Senin pulun var? У тебя есть деньги? Bu çok pahalıdır. Это очень дорого. Bu çok ucuzdur. Это очень дешево.